Pantas. Keke aku miri anginnya. Malu gak mana pakuna. Dari mana kau pengen lari? Dari mana harus nada kuntilai weh. Cerita ke apa? Kuntilai. Apa dibilang kuntilai? Kuntilai tapi laki-laki bicara. Ah, dia kok dibilang kuntilai? Ada itu. Ah, tunggu Tuhan aneh. Ada statusnya anak muda ya. Kenapa motor sama mobil dua kaca spion nah? Wanesan dua kalau kau ko saya di kejauhan karena kalau satu kecepian. Oh no! Wahai nama aku yang kana boleh tinggi na ero cai ko ni tay mapili ka na pagkamanan. Dude, crap! Lanjut. Bayan na to status na nanay. Biasa inakan na kecepian. Kepisahan ya. Mati nih jalo kau apa di CC. Tiga hari harus suruh baling. Artos, balisakan pa rin sa sero eh. Di ular ako makalalay ko, ano ka din kung kamu kabalik ka. Tuloy mo Artos. Bonk. Artos. Oh, tamatin na pa eh. Siya. Mga matagkos pa rin maging yan apa ko na na yan. Kapuli na mga game, mapako ni. Ada sa baliki. Hey! Kunin na naeda kapuli ni mga game. Di na sa baliki, matarba ni matinro. Bonk. Ay, mahalan na rubig ni Ro. Hayaan na. Ito ni Seiko ya. Pero ni Chumbay. Betul bro. Pantas. Keke aku miri anginnya. Malu gak mana pakuna. Ike makelor bro, jangan sok dana. Ruka pambok makelon. Sapa tinuru Hey! Taniap ambok makelon. Kemak ipai Aruka lagi. Mana kakak denek kowe? Jaga lami ang buko ya situ na ano. Mana tuh ini nose lah.
kamu sih sudah silap. Kami tak kupin nambah gue. Gini langsung. Jangan emosi. Rani. Dek simpangan ni dek nak ke kamera ini. Gani ang buhok ko yan. Puno na sa di. Ay, karka pa rin ka magiging sa basilok. Ay. No na deh. Sige lo ka din ni kuy. Bonk, bonk, bonk. Ma tiniga pa ka din ni ay. Uy. Patungan mo pa yan. Artos. Oh Artos. Hey! Artos. Ali na siya pegaw yan. Cha, lo kagak pa napabendi ko rin asi. Ana yaro do. Hello, mga tigil yan. Wala niya. Terus, tama aja. Mau iba maguli. Hanggang kembo na. Kahari ki. Sa bawah. Atus. Dia tuh sih. Tak buka apa pintu. Mau dibayar siapa nih, Bang? Mana? Tak buka tahu pintu nih. Artus. Bigagi Artos. Uy. Bener kesaka ka din itu eh. Balik ka sa roy. Kunti lain malah. Ana na agir suruh na lari. Nasa topat setan. Hey! Tiga na peno yan. Artos. Mula mui. Kejang ke dulu. Radu aku itu. Tikungi. Kan tak biasa kalau saya menikung. Mending saya ditikung daripada saya menikung. Oh no! Apa nak bikin ni? Dude, crap! Kenapa ni berduka? Ya tawan, tak jom belum ni. Ya tawan. Kau ya, tak jom dia jago. Wah. Duh. Bonk, bonk, Kau bonk. baik baku perlu Kau mau kau kah? Ada sekali. Kau suruh kau meluka. Kita aja belum kini. Dari mana kau pengen lari? Berdal dari mana terus nada kuntilai weh. Saya tak kah apa? Kuntilai. Apa dibilang kuntilai? Kuntilai tapi laki-laki bicara. Ada kita dibilang kuntilai. Ada itu. Mama tunggu Tuhan aneh. Hey! Tang kuntilai. Setan. Apa kena bahas ini? Wih. Itu muka anu kayak setan ya? Dua kau. Ada sih. Di mana setan? Rumahnya terus dari kat tadi nah. Ada suara tidak ada orang nah. Radio surat tu pai. Wah, negara dia kebetulan Artus. Di dungu nah. Di mana ada setan siang-siang begini? Di rumahnya Artus. Sambar tu ya. Babi lagi. Oh, kau mau Mana kau? awas. Lampak ko tapa naman.
Gaman, ang butas. Yeah. Be, kermay. Gangar si Laur. Di ini kasi na. Magaman ko to. Si tangi ni semua. Dia biasa di rumah nu. Mana kaselang na yan Rui. Setang. Aga. Setang. Itu muka nu setang eh. Hey! Mana kasetang ko bulay. Sila na eh. Mana kaselang pang kasetang. Bang lang kami day. Puti. Oh no! Bonk, bonk, bonk. Bari si tang tak ngatungan. Ambong pero. Gusto mo na iya. Ika man ka dili kro. Kanya ya. Ya tos. Ya sura dili. Kaya ka man ngay. Siap ko. Oke, siap ma. Malah kau tu. Ini singa pe iya. Wih, Jangan kamera iya. Terima kasih sudah menonton video kami, tetapi jangan lupa di Like, comment, and share, and subscribe. Subscribe.